Aumagaritio ni andiki akaru kuma ministry-ini ithano, mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri ndagitari Karanja Kibicho arahunguraga matura matiganite kaunti-ini ya Kirinyaga agithurima mibango itiganite ya uthii wa na mbere iria iraterefwo thirikari nene. Waki wa ceceni ya uthuthuria ya ruhonge rwa Kemri uroretwo iguru ni aikari a kaunti ya Kirinyaga ta mubango kwandikithia andu aingi mawira na kurehe moguni matiganite, no ndagitari Karanja Kibicho aroiga ati kwigucia kwa waki wayo kuracungiririo ni mirugamo itari na muthingi ya utongoria wa kaunti ya Kirinyaga. Tutikambie guita tukionoria ni urimu ati turauga atiriri aya mathie mandeke niguo tuona nirio tugetekeria mugunda ona mungiaga kwandikirwo mwana ona umwe irio ira ibare ireguragwo no itireguragwo ni guku. Miario ino niyo irarakite Ngabana wa kaunti ya Kirinyaga Waiguru uria kiagira kiene miario ya Kibicho oigite ati riria President Uhuru Kenyatta eriga gucera Kirinyaga, Waiguru ni amuhoire etikire gukorwo na uiguano woria kaunti ya Kirinyaga ikugunika kuma kiambiriria-ini kia waki uyu, undu uria president etikirire, na riu Waiguru aroiga ati wiguithanio uyu ni wandikitwo utigitie o gwikiranirwo kirore. Mimi shida yangu ya Kemri ni hii. Shamba inapeanwa na watu wa Kirinyaga. Now I say this with a lot of humility. Your Excellency, the only thing we are asking hao watu wa Kemri ni watuandikie tu kandarasi ama MOU ambayo inasema percentage fulani kama ni 20 ama 30 kazi zitapewa watu wa Kirinyaga. Na sio vizuri tuchelewe kujenga. Lakini nimesikia yale mmesema juu ya MOU Webers Ngabana tayarisha MOU, hawa wakuja hapa next week musaini, na ndio hii kazi iweze kuanzishwa. Hii ni kitu ambaye itasaidia sio tu watu wa Kirinyaga, lakini itasaidia wa Kenya kwa jumla. Waiguru aingirite ithabu-ini ria atongoria aria marorota ndagitari Kibicho ta mutongoria urahuthira icoka cia thirikari kumwagagia, akimunyita ugeni mbitika-ini ya giturwa kia Ngabana wa Kirinyaga angikorwo nikio arenda, no mbere iyo akamuria mbe atige wira. No kuringana na watho wa mbere wa President Uhuru Kenyatta wa mwaka wa 2019, ndagitari Kibicho niwe muikariri giti wa kamiti ya ataramu a guthurima mibango ya thirikari nene, na wira wa kamiti ino ni guthurima mihango teno, gutara thirikari na kuhitukia bajeti cia mibango ya uthii wa na mbere, na ofici yake roiga ati uyu niguo wira uria uramutwarite Kirinyaga. Na siku ile wataanza training ya KMCC, percentage iwe kwota imepewa preference watoto wetu wa Kirinyaga jamani. That is all we are asking. Nikuturenda kana tukuturenda. Ni undu mugunda uyu no abingirwo gutigako ni undu wa inyuĩ, na ndirauga mundu ndakathi igoti-ini aigua ekeria. No ukithi igoti uraigua atia kiongo ugiririirie nyamu teno ya bilioni na bilioni itirako tha ici. Riu tuli andu ma Kirinyaga tukwenda tuge enough is enough. Riri tirita ria mbere Ngabana Waiguru arorota ndagitari Kibicho na kumwikwo atarenda gukarugama Kirinyaga, no hingo ciothe miguu ino yerekerio umwe wa atongoria aria merikanaga ati makoragwo na ritho na gutugwa President Uhuru Kenyatta akoretwo akinyururia miguu ino na njira ya gutumia. Ngiributira Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura. Wale pahali wataenda tuwaonyeshe pahali watakaa, tuwaelekeze waweze kuungana nasi.